विश्व साहित्य भनिबले देशजीको युद्ध बखान नाटक बाखाउट यकुटु अझौ बाक्ने सुख मखो दुःख दर्द वेदना व अमानवीय व्यवहार त बयान नाटक दे ठयान य भिसन्टे ब्लास्को इबनिजा सर्बिया चा गाइडे मो पासे उइ मिसा अब्दुल्ला हुसैन या जाथम पोइ बाखा हो भीष्मसान या जिपि अमृतसर ठ बाखा बना थो बाक्ने लडाइले जुगो मोइ फुको खट्नै त बया टाउडो ठौं ठन निवेचनको बाखा स्वाय मु नाङ बाखन अझाउगे छ बाखा ख थो बाखा बुन्य थो बाखै बारे ठस्या टाउडो थो बाखा उबले च्याटो ख गुगुइले भारते अंग्रेज ते शासन चले जाचौ ख अले भारतीय पल्टने अंग्रेज सिपाही त दु थो बाक्ने ब्रिटिश सम ल्याम सिपाही भारतीय लडीमा वनाचौ खण्डु तर उमल्याम लडीमे सिटलाम वाटला रहेको छु खबर मया ब्रिटिश चुनाचमा वइ माइ ठण्ड जुया मफट व ठका भारतीय पन्जाबे सुजाचुन यो सिकता छम फकीर मियाठको फर्की अर्थात क्रिस्टलले सोल्की सिक फैरहेको विश्वास लन्ने वयाचमा भारतीय त क्योंगो खण्डु थनको छुजले बाखा सिकादिस बाखा नुगो मसिस बाखा चुमी प्रभात कुमार मुखर्जी ख वेक बंगाली भाषा नाजाम चुमी ख आ नेनादिस बाखा स्वायमु बाखा ठट्न्याई लन्डन शहर ठिठी थासे शाकाहारी भोजनालय त दो सक नेशनल ग्यालरी बयाटो किपाट सुसन जित्यान सिचुन छटा यी दिन साप ने मास्टो होला उके जन लिक्क चंगो सेन्ट मार्लिन लेने चंगो छौ नपसले होना अनि निम्पि ममुन नया चुन जिछौ टेबल पाके सोया होना अनि मेचे चुना अखबार बना सम वेटर होला अले कोमिली ज्याजिगो अर्डर पिया चुन जी अखबार मिख छिगा मिन सोया अले वेटर ने नसे अर्डर बिया सुबारिया वम्बे छुसा मरासी त तपलाय ना खुरक हुन खैले बच्चाको चंग छौ टेबले जिगो ध्यान होन अनसम अंग्रेज ल्यास्त चुना चुन व औचा जित सोया चुन तर जी वेटर सोया त व मेठा सुल व औचा हो मेउ छु कारण मको छारासा भुयु त सियो ख्वापी मनो त खना मोहित जु जिसा बिचाइनु सोया अपो इम ध्यान व ल्यासमा छिनसो र छिनपिर दट व फिनाटको वस्न व चिमी त युसिदो वइको सन जनपटे कोबा लठे क्वा व्या चुन मिखट त ग अले वइ ख्वा छौसि च व मखंक जी उटा सोया चुना जिता नेगो हबले व ठ ने सिदे किटुकुल वेटर वेटा बिल हया बिल अले ल्यासम दन काउन्टर रे हुना ढोपला चौले व काउन्टर चौम ल्यासम स्टाफ केन्यन मेजो म बाजु भारते चौम खला जी स्वेबले अठिया खठे च स्टाफ हटाला व न्याबले ठनवला न्याबले वो ठेले म च सुबा ल्यासम मिसा ताला अले जित चकित दृष्टि सोल अले अन प्याउन जे अजु चाल सुखण्डोजी जिगो बारे छा छु सिक मास्टु हो या नेरंगा जी वेटर केन्जना नाच अन्तना चुम मिसित मस्यो लसी बालकले मस्यो तर संचरवार पट्नी वो ठन्न व मेबलेला जी उटा ठन वो मख जी तया सार वो ठन जिक्क चुङ पसले जाय हो गटिसला जिन्याना संचरवार पट्नी तलब बे ओके वो ठन व मेबले नेता ढेउ मर्जी तलब न यको मर्जी वइको खन्याना जित माइ फुटाला मिसै बारे जिगो कौट हलचिलाम व ठट जिगो बारे छानिन कनि याउजी जिता व फिना त ल हो खिउको ख्वा मने लुयाव्या छ न व मिस्टर सुजी जे वटा छुग्वाले आफै आइतबार पट्टी लन्डनिएको डक्को पसट चालेमको सोमबार सुते मार्टिन्स लिएने चंगो छौ छौ पसडले ओके ठुके माज्या तर व गन मरो छवा वन संचरबार होला ज्यान वे रेस्ट्रा वना दुआउने खटा वे मिस्चा अन टेबले चुना नया चंग खन जिन अनिया वना छौ मेचे फेटना अले तया गुड आफ्टरनून मिसा फच्च मचला तल गुड आफ्टरनून सर जी वना प ओगो ठौ खलाना लिप्टे व तल छि भारतीय खल थे ख जी दया छि साकारी खल थे छि साथ यो निसन हो जी दया अपो इन्डियन त साकारी टाइगो न्याना टाइगो दो व तल भारतीय बारे छ ठजौ ख गठसिल जिमदै भारतीय दो भारतीय फौज व सिपाही ख जे वइको निसा लिसा बियाटया जे वास्तव साकारी मको तर इले बिले साकारी नसन्ने ह जो खन्यना मिसमच पच्च निराश ल जी सुमुटी वल्तासा वे दाउ समजको वे छे हामजी व ठब्रिम बिरुवा मानप ल्याम बठे चुनिगो दाजुको पो वला पो मो यको डेंगलो ओके जिम्माइ साप ठण्डा मनुरसा जिम्माइ त भारते ढो टाहा यको वर्गा टाइगो डाइट छु जुल दगा मुइ ठण्डा छु भारते ढो टाहा यको वला मखो जिन लाटे और जुसा अन मनु त गस्तुन फै
मिसम चान ता कक सासला व ढाल सो भाटे चोपिन नाप्लासा थजाउ डक्को खन्यन दगा माना टाइगो ठुलदया मिसा जित माइवन फुकुमी खासोल जे वइगु मोनिया खठुल जित वइगु छे बनायंगा ठ माइ त नाप्ला कि वे इच्छा जुयाचन तर व ठौ मोनिया खठाम फो वो दुखमे माइ त नाप्ला मास्ति वल जी तो देशे चिम्पी घटना माना चन इमसन सु गति निछाइ देउ सिक मास्ति व मिसै त जिंदया जित छिमटा छे बनायंगिला माइ त महिसिक बिला ठोखन जना मिसे खाले कृत्य गेटे किच खण्ड त व ढल चित यक्को सुबाडो आया चाला लस्ताटया चित छु मछिन मजु मखला छु जि मग जिनिने इलला मिसल लेटा नेसिरे रंगा जिपिन निमन्दना ले जिन्यना छंगु नाक्सो जिगुना एलिस मार्गरेट क्लिफार ख गुली बालास चंगुना जितया थति खलाला जिपे सेन्ट मार्टिन चर्च छन अले चियरिङ क्रस पाखे वना ले टटगको बस इनका चन फुट पाटे डना जितया वा ठन बस पिया चुने मिसा ढाल यासिउन मजोला मजो तर छन्त छु दुखदुला जितया जिला न्याबले छेवन त न्यासिया उनी हो ले वना चुने बले जि वेके छ गन्जार कान्यना व ढाल जे सिभिल सर्भिस टाइपिस जाया हो सनीले न्याबले ठय ल वएको ठौ सञ्चरबार जया याक्न छुट्टी जुल खलाला जिपे वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज छन जितया छन्त छुटका सटे एलिस्की सिक्लिफोर्ड पच निला व ढल जितरी मजो निसन यागु नाम सटो साजियो मेपिसन जित मेगी दाइगो छु तरी जि मास्ति वला छाले तरी जिलके जे यकु कमेया भए जिम्मा ब्रिज जिनकोल छन्त आना चुनको ज्यामयोला जित बुद्धि लगाया जायो गटकी सिगैत्री हो जा आ याना चुनको ज्या बुद्धि लगाया मुआ जिपे टाफ्टे ओखे ल्याम्बर्टे छन तो चिमी पनि गा ख मेगी ढाल जिससे कि तेरे जुलके माइ त ठन मिठा बनाइंके जिमे छौ ची बेगो लुखाइ न्यन ठन मेगी खाप चाकल अले दुनी वना जित ढाल चासना जि द्वावन गा मेगी खापति त स्वाने थाव व ढल यमा छ गण्ड कुने हास होल ए मै जे पान्छा त ठनवा मेगी ढल यमा छन्त नापला त भाटे चम भाजुसम चाउडो बुरी ढल गो गण्ड जि मेगे लियो वना व जिमता इम्मा मसिका बिल वका गुप्त पाजु ख अन जिम्मा लेटल दया जि जिगो ला न्यन यंगा मिसेस क्लिफोर्ड ढल माफिना दिस जिगो ला येचुसिमो च ठट्या व ठौला चकंका किन व ढल ठौ सञ्चरबार ओके केक छुना चुनेगो सनीले मनोटेस केक न्यावे सञ्चरबार सनीले न्याब्ल्यान जिमस केक मिगो ठट्टी दुखुस्केना जीवन न्याका चुना चिम्पिनीको तले सञ्चरबारे बनी छौको ठन नख ठेख सटके ठेल गारत मर्चाका यक्को मनोट सामान मियोए ठुब्ले ले टस्क होल जे चिमी पिनुको लागि सञ्चरबार खुन खर्च या निख छाडा सा थय बार इमसा वाले छक तलब काटे टेबले मैरा नौनी किसमिस खे आर केक छु सामान दो छ टिने छिसिरे रंगो केक दो मिसेस क्लिफोर्ड डाल चिमी पिनुको भान्सा चुन मास्टी वल छि जिज्जा सिरल मेगे छ वेका त चुन त कोठा बनाइं कि जुवेचल जिन्दया माल जित ठनिया याउस चिस बालक केक छुइस खनि मिसेस क्लिफोर्ड निला जित सुवा ढल केक बुका व ढल भारत गजाउ ठा ख भारत टस्क बाला देश ख जिन्दया अन छुके न डर मोरला व ढल मोरो ठन्ठ्या अन खौस मु च ओला तानो देश ख अन ताहा ढोय कुडला इमसा मनुटे त दुख मोबी होला व न्यन जिन निला दया थजाउ खपट्याना दिमते ताव ठुंट जंगले चुनी मनु दुठा वइ मख वया वसा मनु त स्या स्याइने जिमका पंजाबे दो वो फौजा जयगो पंजाब गजाउ ठाले पंजाब तस्क बाला उठा ख अन उसा मरि रेउ ठण्डन मरो अन स्वास्थ्य बाला व्यवस्था दो जिथया मिसे क्लिफोर्ड ढल ठोखजना जिल्ले तल वो केक छुइस्टेकल वो म्यामेस्टर ढल मेगे गुप्त पाजुता तले बनाइं कि जे लासला चा ढाका है जी मेगे लियो बैठके वना अन माल दाल यो कुमरो बेनला आटा वो कारपेट न फ्लागो ठाठसे गु तर डक्वा यच पिजता पल्क जागा मिसेस क्लिफोर्ड न चाडुगरी क्यापिजुना वला च्याटो टन जे भारतीयको खन्याङ्का मिसेस क्लिफोर्ड न ठकायु छपा किपा केन ठोकिपा भारतीय वन न्ययु किपा ख वे काइना फ्रान्सिस ख मिगी छो अल्बम पिकाल उके समलाइको पार्टे किपा दो दुनियाको पाना ठस्याटल जर्मनी लस्ता मिगे त योम दाजो फ्रान्सिस या उड्डे छ मिसेस क्लिफोर्ड रनाल मिगे गुप्त पाजु त वो अंगो केसा जिथया डाइना छया ओ अंगोला स्वेसा गर्छु ओ अंगो
मेगी डाल वो जारियो अंगो ख छम योगी फ्रांसिस द ब्यू थटे व अंगो पिकल व डाल छुछे लास्वे सला अंगो सुया यको खसी कि जो ते ख जिन्ना ते गो जि अंगो लाटे के सुया अंगुठी फर्की जरेना टगडो फर्की एटा अंग्रेजी भाषा क्रिस्टल टाइगो ख मिसेस क्लिफोर्ड डाल थो छया हबले फ्रांसिस सुया टगो एकाग्र चित्त थो फर्की टापको वना चोपे मनुन्टो लुमका सुरके वइ बारे डक्को खसी के फय योगी ठोख फ्रांसिस त तागो तर टोन टक फ्रांसिस को छु खबर मोगले जिव मेगी ठुके टाउटक ज्ञान बिया सुया चुना तर छुन खनमुरो सचक सुया दिससा छिला हिन्दो ख सार छु खनिला जिसिला अन्धविश्वास दिगो पाटेजको डुगुमको ठोला लि पटाइको साधारण अंगो ख तर इमुको विश्वास त जि मुखटा मुक्त मिसेस क्लिफोर्ड व मेगी इनाफ्टा जि अंगो लाटेका उकि चंगो फर्की सोया अले इमटा वो अंगो बियाटेया जिना ठुके छुन मख माम्या निम ठोखनिना स्कन दुखि जुल संध्याका इजुल जि इबिना प बेलका ल्या होया सोला फ्लाम न तो सोला दिने जि गोका मचे मेगी ना प वइ मा नाप्लाना छनो मेगी त चिर करे किनियंका अनि मेगी मेपिन ल्यास्ट न प चिसमे चुन चिस गले वटस्कन लेटल तर आठ गाउँ वे दाजे छु खबर म छन मिसेस क्लिफोर्डको इनापे इन्डियाको अफिसर वना न्याना बले सिल सीमा प्रान्तिको युद्धे फ्रान्सिस पिनेको पल्टन वंगो ख ठोखन्जना मिसेस क्लिफोर्ड या टस्कन टन्डजल छन स्टे मेगी चुयाटको पोस्ट कार्ड होला व ओके चुयाटल यम गुप्त पाजो जिम्मा टस्कन उसामरो छावलानि चाहिँ जि ज्यामोन नि क्रिपट से चिठन छाया जिलदासा जि टस्कन क्रिटिगे जि मेगी जितना चुनको छिया जि मेगी हो वे माइ बारे खनला न ख स्टे कोल याना बले मेगी छया आगो पोइ बारे न कना जिम छेचम कला न टाल छवनि बले भच टेवना जुना हो मिस मच छवला नि छ ज्यामोनी तलब न मोवन जि इम आटस्कन दुख न जुइ कोल यारन गा जि छु पच टेव जुना वना अन छे छंगा खाप कार याना मेगी खाप खला वे खा खौचे छ मिख द्वा द्वा व जित खना व टाल गुप्त पाजो छिट गति सुबाडा जिन्जना छुमाइटा गस्छ आ मेगी तल आउ न्यवेका तुना वटस्का उसामरो डाक्टर न टाउडो फ्रान्सिसको छु खबर मोगले ठण्डा उइगुले ठाउँ ख सार वो मुइ मखजी जि मेगी त मोन्टे टसया जिगो ख्वा उसा उइगो खोबी हुया बिया छु 50 स्वस्थ ज्या मेगी तल जिन्सके छौ पिचप फने जि तया छु मेगी बैठके जास अन्ठा वो तल जिपे ज्याउसन लोगी न जाकिरका जिमस तस्क होस ना तिजको बैठ कोठा वना कोठे डटी दना जि तया छुख मेगी मेगी आकुल मिखा छजा जित सुत जिपिया चुना व छु टाइम फ्या निप लाट ठौ ख्वा टोपिया सुकु सुकु खल जित फसार जुल थो मिसै त छुर्गा मन्टेगो वे दाज सीमा प्रान्ते लरेमै सितला वा मातला थो भगवान जको सिउ थो पृथ्वीले वे मा समजको दो मा सिटके वे छुद्द सजी थो मच ल्यासम मिसा थो लन्डन सरे गुन गस्चुना जी जि मेगे खलन निप लाचिका जि दया मेगे छ छुता दिन गो जिगो पाखे जि छु उपकारिया फसा जे पक्कन या मेगे डाल गुप्त पाजो जि छिट ढाटिनो खन्जना छिट छु गति ठुके थो जि मस्यो जि ढाटिनो ख पाछि मुसा जित माफ ना दिस छु गजाउ ख जिन्ना मिगा निचिन जिम्मामा छुट्या जुन तासा गुप्त पाजो या वो फर्की बालक छ सुया बिउसा फ्रान्सिसको छु खबर सिक फैला थे अन छि हिन्दू ख उके जि छिट थोपो चयो ख छ इच्छा जुसा वो अंगो हि जि हान सुए कुटया मेगी आकुले सरन ढल थोपल्टे न हान निष्फल जुलतासा जि मेगी मोनिया खन्तल ठ्या जि सुमको चना मेगी ढल गुप्त पाजो हिन्दू त सापे सत्य परायण जुइ त यो खजी सप्ति बनाटे उडो छिसा फर्की सोया माइट फ्रान्सिस ठिके जुरगा ढालदास वचु पाप जुइला अन्या जुइला थट्टा ता मेगे मिखा मड्डीको खोबु होला जे छु इटको विचार ना चना जे मनमन विचार याना जे धर्मात्मा ल मखो तो जीवने जे यको पाप याना उडो ठौन ठो पाप या टेना ठो जिगो दक्षवे चिरंगो पाप जी दया मेगे छ सुमको च खोयमटे गन्टु व अंगो छक सुए हिंसा उकि छु खनि मोर्सा छ गटाल अठिया जी था यदि वो अन्या जुवासा भगवान जित क्षमयामा मेगे अंगो कया या जित बियल जी अंगो लाटे कया जी दया सो हुंसा मा डन लथे 15 मिनेट लिपै मेगे होला व तल मा डना होला छिचाउ खजी माइ टया आ जे मा नाप्ला वसा जिउला छास जे लोगे खाता लिक्को वना जिगो लाटे वो अंगो दो जी वटा जुजल पैना तया मिसेस क्लिफोर्ड
छिकपिन काट छुमुजो वो मना चंगडो ठुलखन निन खना व छ पच्चल वन अले वाटाला छु छिसा ठो फर्किला सुया दिगो खला जे पच्चा पटुमोट म पंकटया ख मिसेस क्लिफर जे ठया फर्की खनौ ख लोगमा बुरी फुंगा छ दिगला वइगु मिखा लस्तै खोइ बावला व पा मोठो सन छकपटी ट्याचन देवा छिटा रछयामा जी पार्टे वन्यो इटेल पार्टे वन्यो नपा बिचायना लेबेन्ठै वना मिगु वइ माइट नाप्ला वनला तर ठइलाई पे दुख चुनाचंग इ ख सीमा परानका लडाई मे फ्रान्सिस सिरगल सुदिन य हाकुको ढोडुको पटी मिगेन जिता ठोख चुया हो ख जिन ल्याखना सोया गुगु बेला जि मिसेस क्लिफोर्ड त वइका छुजु मरो मनाचंग डुटै हो ख ठोठान्य हे फ्रान्सिस सिटुको ख ठय कारण ज्या मिसेस क्लिफोर्ड न्यनि वनि मछला छ न उकि जि छौपटी मिगु वइ माके बिरकया चुया छ ठौ छन्जक जि लंगने चुन्यु ख ज्या ठौ दिसे उन्टेनौ ख जि चुना चुनको छेन चोपि नप चुना सुटेसिए जियोना यातिनको ठय इले पिने खापा कारकरे आवस होला पलक जाका फाटी वयाटल गुप्त पाजो स्टन नाप्लाटा छम मिसमुच वया चुंगो जिदना जिचुनि कोठा वना अन हाको गुल्न फिनाटम मेगी देना चुन जि मेगी त फेटुटया मेगी दाल छिठौ चाचेनौ खला ख मेगी ठौ जीवन तेनौ देशे छिन्टा गोनुमा निवामा छिन गन्चुनि उले जे पंजाब सिभिल सर्भिसेस जा अन सीमा प्रान्तिको टापाला अपासका टापा मजो डेरा गाजी खान लिक फ्रान्सिस चियान्डो ठट्टाना वइ मिख जाको खबि वला जि दया जि ठन के छिम दाजु चियाने वना जि छन त पोचया है मेगीको ख्वा कृत्य गेटा चकना वला व जिता सुबाटाला वइ सास हपन व ठग मिचा छौ सिलिङ टेबल लिक्या जिता बियाटाला छ अनचाल के छौ सिलिङ या स्वाजना जिम दाजु त चियाने छाया बियाटिस जिम बिचायना व टस्कन दुक्सिया कमेना हौ ठोटेवा वइटा लिट बिला अले ठट्टाला जिमथा दिसे न्याठाना स्वाका उडो देउबिया स्वान्या मुआ तर हान मेग बिचावला थजाउ मटना बियो तेवा वइटा छालिट बिगो तो व यक्को मिनट ना कमेना हौ तेवख ठ दाजु मटने नामे तो त्याग या चाहेजो थजाउ त्यागेको सुक तेवा न्या डेम ख थजाउ सुक मानसिक कष्ट ज्याचंग मने सो पच्चा शीतल जी वइटा थजाउ ज्या पना छु फाइदा थति बिचायना जि व बियो तेवा लाटे फया खया जि दया मेगे जि ठोटेवा स्वान्जना छिम दाजु चियाने छायाबी मेगे अनन्त न वन्तल जि छिटा गट सुबाबी जि ज्यावन तेला गुड बाई पोचया दिस जिनन्त न मेगे लाजुना अलेटया गुड बाई मेगे गुड बाई वो न मिखाओ निफ्टी खोबी होया जि ठगो सामान मिले यावला बाखं कोचला बाखं बारे छुज मने छुमने लुयाओ दस कमेन्ट बक्स सोया दिता इनापेना